Ipak se neće graditi ovo, a ni ovo, što je bio posljednji u nizu poznatih rendera koji je kružio u portalima i forumima. Građevinska tabla koju ćemo vidjeti u nastavku otkriva izgled buduće poslovne zgrade, čija izgradnja upravo počinje u kompleksu Airport City. Beograd je jedan od retkih glavnih gradova u širem regionu, koji je u prošloj godini zabeležio porast potražnje za kancelarijskim prostorom, posebno u centru grada. Razlog je naravno i dolazak velikih kompanija koje su poslovanje premestile iz Rusije, pa su iznajmile nekoliko značajnih objekata u gradu. Kancelarijski prostor u novoj zgradi zauzimaće 15 spratova. Pomeranje na tržištu će biti još, a u nastavku sledi pregled gradilišta u bloku 65.
Hvala.